Usembut Menteri Rangba Kejala Ubak Preston Tensong hagas ngiba arjong katayau ula pentim bagi sokar jala kaladap pak tes kandai sepat lai paulai teli ki nomuna ne ke sampel jong ki beriu ban lam laki dan em ya ke jengpang COVID-19 bat ula penti kenaru bakawai kalong kemi ke bana mau prem kalayo ke jengpang COVID-19 henrai ke dan hakamet ke bakoj bakya. Habayakran bat kinong pathai kubor ubak Preston ulaong baka sorkar kala pak tes haduk kandai sepat lai paulai ngut kibriu bat kadang yok pediang ya ka kaipot jong ki praspa arpawengut kabala batai syai bakim simlayo ke jingpang COVID-19 bat menta ka sorkar kadang ab saya ka kaipot jong ki waipat ke sispa khat arngut badangsa. Ulaong haduk kani kesni kibalayo yok nyang jingpang kidon khat arngut kentup yo doktor ubala klatno bat hakamit jong kalak sing uplay layok pedang ya ka kaipot bakawai kalong kemi kalayo yo niuk nyang jingpang bat menta kadon hakajing sya sumar hasilong civil hospital. Ubak Preston Tensong ulaong bakani kalong kemi kabalayo ke jingpang kadai ke basyong basa hamau prem bat nakaliang katenat kokot kakya kala le ru ya ka tes ya ke kendai ngut ke baya ju ya jan bat kani kalong kemi bat abat hak ya ki bagian le ya ka quarantine. Temen mit abang iyo ya kani ke result andala mit ba iyo kani result ba iwe na kilong kemi ikin thei iyo ya kani ke positif. Teka basung tunat ka bang akwa ban ong pi isyat ikhlain bat menta ine inong pang iladon hapo civil hospital na ka benta ka medical treatment bat ka bang suntunat uban ong bakine baro khat wengut hadu menta kasngi kilong stable kia syat kia klain laingut kidon menta hapo hospital bat prangut kidon haka home quarantine kabaki judon baro sikata. Na kaliang jong ka health department hadin mangilayo ya kata ka positif. Ka case ya itai wei I longkeme la sim ru ya ka test jong kitu kiwe bat ndai tang mengi sim ya ka test la pha ru bakin quarantine hala ijong ijaka hala ke jong ki yeng. Ya ki badai ki primary contact lan ke belong direct contact bat kini. Bat ini inompang. Te kombang ong ipi ka kermens kem bakani ka jing kloy ka sorkar na kaliang jo ka health department ban sim yak action wood ban penbit ban penbiang na kermens kem ba uni uknyang jingpang unnom la ban separate hakine kisngi ibenai kitayo kiban dangwan. Hakan kesni usembut Menteri Rangba ula pentim banadu katayo banwan ke sorkar kan salak ban lekno hadu sispa prapau teli ki test haka sisngi ban lap ya kibriu laki don em yauk nyang jingpang COVID-19. Uong bakane kala urlong hadin baka North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences Maudiang Diang kalayo sakawe kakor banle ya ki test. Sakawai ka bangakwa banyathu ang nekalong ka kubor ka babaha. Namar ba ya kane ka testing center kumbalong menta hapo ka jela megala ngidon betik tan kawai hapo nekrims. But ka capacity jong kane ka testing machine kalong sispa teli sisngi ka capacity jong ka. Te ka bangasngutunat banyathu ipi balapoi biang ka machine ka additional machine kala poi biang menta kidang ya install hapo nekrims ka bangin yo extra ban ngikermen scam bayakan ni nginla ban pentrekam hakani katayo ka banwan haka bakani ka machine ko mau pi menta kilayas dang ban install ban ngakermen scam hakani katayo banwan nginla ban kentiu ya ka numbers of testing na kasispa teli Syaka shispa prapoteli nadu kani katayo kabanwan. Ladengila banle komta shispa prapoteli shiski na kermen skem kan long ke jimentoy ka bakraw na kabenta ke jela jongi baro kawai. Haba paipat syaka jing samar bam usembut Menteri Rangba kejala upentim baga sorkar kala dep bansam yu khaureshan syaki arpawai lakngut kinong shinong ki bahap hapo ke NFSA bat hinyo lakngut syaki bam hap hapo ke NFSA.
Uyatho baki arpaway lakngut kila yo yo kaw hakador laitangka shikilo bat yo eru sasan kilo shikli nakabanta ubna yayong jemmang bat jeliu gat ba ki ba yo kaw ubam day nak NFSA ki habanthe yo kaw hakador pratangka laipo pisa shikilo Usambot Menteri Ulapan Sengau Syakinong Syongshnong Kejala bakim day ban kuslai ya kejeng yok marbam namar kejala kalaphat wan ra paho ya ke marbam kentup ki marbam basam hakiration. Hakabaya day bat kini ki essential commodities kabamut ki marbam ki mardi ngatrai berok ngitip kabahap hadu ka LPG ki gas kabahap hadu kini ki umpniang la kadai ka diesel la kadai ka petrol ki hap lang berokoi akadika essential commodities. Nata kidon kini ki essential item su ki balong general. Kam dadai ban kren tang ye ki essential commodities. Kaba kentup ye kini ki medical supplies. Kaba kentup ye kini ki baby cares items. Nang ta kini ki bakery items. Nang ta ki biscuit, ki battery cells. Nang ta ukwai, utempau, ular terpat, usensar, nang ta kini ki candles, nang ta susu, kini ki exercise books, nang ta ki food supplements, ki badon kaba ngihapan sam keleng-keleng, nang ta susu ki office stationery items, nang ta susu kum kini ki umbrella ki raincoat namar menta kelade ke poslap yakini ruk ngilapan haplang hapo ki essential items na kamenta ke jing pedon kam jong ipajba halaki jong ke ceka halaka jong snong nalor nang ta ngidon su saki essential items ki bahap leng baka fisheries department yakani ruk ngila IT ha ke department ba kan notify gitu ke items nang ta su nakaliang jong ka animal husbandry and veterinary yakani ru kitu ke items ki beladon kabam kadi jongki menan nang ta ki pleng nang ta menta kum ka dok siar nang ta ki dok sniang ki dok masi nang ta kini ki production ki penmi kadut bat ki we kaju ru na kamenta ka agriculture bat ka horticulture yakini ki dawai ki dasin bat ki seeds leni ki sembai jong borok ki jajing tung jiktep ya kaniru ngila pelaj na kanika banong banginum sya eka transportation ti mentangin sya de leng ba jong kini ki items ki banakal yang sarkar kala de penkre bat ya kani ngin pha sya borok ki deputy commissioners kenang bakin le ya kabadon kam Ha kabede bat kejing mat jing e kinong tray jong Kejayanta Hills Autonomous District Council bat Garo Hills Autonomous District Council halor kejing pemio ya ketulap mentala bun benai kamtam hakum kene ke klip mat ba penjari ya kejing kangdam ne ke lockdown ke babaro ki hap ban penbiang ya kejing don kam hayeng hasem nakaliang usembut menteri rang ba kejela ulong ba ke sarkar kaladap ban pelat ya kepisa syabaro laiteli ke District Council jong kejela